Pozdrav svima, Hipatija TV ovde. Roditelji višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića kupili stan. O čemu se radi? Prema izvodu iz baze podataka katastra nepokretnosti, osobe Stefanović Milomir Miodrag i Stefanović Radovan Slavica su kupili stan u Požeškoj ulici 31A u Beogradu u površini 158 metara kvadratnih, investitor je BG Invest. Znači, taj podatak, ja sam vidio taj podatak, vidio sam taj dokument, uslikan screenshot izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i to su neki podaci koji mogu da se vide tamo, tako da mogu da potvrdim da ova lica jesu kupila taj stan. Da li su to roditelji Nenada Stefanovića, to ne mogu baš sa 100% da potvrdim, ali vrlo vjerojatno da jesu. I tamo se tvrdi da je stan plaćen 630.000 i 640.000 evra, nije ni toliko bitno, ako je više od 200.000 evra recimo. Sad, kažem, još jednom ne smijem da tvrdim da je tačno ovo za 630-640.000 evra, tu cifru nemam, nisam našao podatak, nisam bilo kakav dokaz našao da je toliko koštao stan, ali može da se proveri koliko otprilike košta neki stan na toj adresi, prosječan stan koliko bi koštao sa tom kvadraturom, znači 160 metara kvadratnih. Pitanje sad to je kakva je gradnja i tako dalje. Uglavnom ovdje stoji BG Invest, Požeška 31A, Stefanović Miodrag, Stefanović Slavica. To vrlo verovatno da jesu njegovi roditelji, ali kažem sad koliko je plaćeno ne znam, da li bi tužilaštvo trebalo da se pozabavi time, pa mislim da ako je tačna ova cifra od 600 i nešto hiljada evra, onda bi trebalo, zato što imamo puno slučajeva gde su političari preneli imovinu na svoje supružnike, na roditelje, na rođake itd. Tako da nije nemoguće da ovo jeste korupcija, ali opet s druge strane ne mora da znači da jeste. Ništa, toliko, pozdrav.